Nikolina, što je najbolnije što si čula u svom životu da ti je netko rekao? Moja najbolnija riječ je kad mi je prijateljica rekla da se seli u Brod, a mi smo bili prijatelji od početka, od drugog razreda, tako nešto. I ona mi je rekla kad se seli, onda sam je odmah zagrela i počeli smo odjednom plakat i onda se na kraju bila vratila i sad je s nama. Kada sam se vraćao iz škole, pozdravio sam svoje prijatelje, odlazio sam u kuću i ugledao sam mrtvu mačku u mom jarku. Bio sam jako tužan. Pa kad su mi drage životinje ugine, na primjer, koje se stalno mazile ili, na primjer, kad bi nešto poslušale što bi rekla i kad, na primjer, da bi me poslušale i nešto. Kad su mami rekli da će roditi bolesno dijete i da treba u Zagrebu roditi i onda na kraju je dijete bilo živo i zdravo. I mene je to jako pogodilo i bila sam jako tužna i preplašena. To je bilo sa 6 godina kada su mi dijagnosticirali juvenilni artritis. To je bilo ispočetka malo teško jer nisam znala što biti prihvaćena u društvu i što će to sve biti, a uz ustrajnost i vjeru i pomoć ostalih to je sve prošlo lagano. Bez ikakvog problema. Pa moja najbolnija, ali na neki način i bolja stvar je moja bolest koju sam dobila s 2,5 godine. Dobra je zato što si osvijestiš da nisi ti centar svijeta, a loša je zato što ima neke zdravstvene probleme koje druga djeca nemaju i većinom se rugaju zbog toga. Ja imam i madež i zbog toga su mi se često djeca rugala. Jedna od tih takvih je bila jedna djevojčica s kojom sam ja išla na ples i rekla mi je da je to crno, počeli me zvati prljava i tako. I kasnije sam bila tužna, ali to je sve normalno.